Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите интервју со господинот Светозар Радешич, човекот кој беше портпарол на војската на СР Југославија, односно беше портпарол и на таа функција ја дочека 99 година и бомбардирањето на тогашна СР Југославија. Со него ќе разговараме за проектот од 1948 година за растурање на Советскиот сојуз и тогашна СФР Југославија. Ќе разговараме за ЦИА, за сектите под контрола на ЦИА, за воведувањето на парапсихологијата како современа форма на делување, за новата или третата светска војна, за конфликтите помеѓу белиот и црниот папа, односно со него ќе разговараме за сите тие начини на делување на тајните друштва и нивната улога во овие процеси кои денес се случуваат на Балканскиот полуостров. Октомври 2000 година вие сте портпарол на војската на СР Југославија. Кога говорите господари оценка или владари оценка, дали тие господари оценка ја направи револуцијата за соборување на Милошевиќ октомври 2000 година? Da iskreno kažem, kada mislim na 5. oktobar, kada sam bio portparol Vojske Jugoslavije, mnogo toga mi je pri pameti i šta bi moglo da se kaže, ali 5. oktobar je zapravo samo jedna faza u onome što se događalo sa Saveznom Republikom Jugoslavijom tada, ali i SFRJ pre toga. Dakle, razbijanje SFRJ je zapravo nekakav ulaz u ono sve što se dogodilo 5. oktobra. U kom smislu? Ja sam nailažio na dokumente kao što je Direktiva 20/1, koja je usvojena 18. augusta 1948. godine u Savetu za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država. Ima tačno, taj dokument još uvijek postoji i ja sam pisao čak u svojim knjigama gde je arhiviran. Dakle, te 1948. godine je napisano kako će se razbiti SSR, ČSSR i SFRJ. Dakle, mnogi ljudi su došli do ovog vremena. Znači, Sovjetski soјuz, Moskva, Čehoslovačka i SFRJ Jugoslavija. Tako je. Znači, SSR, federativni ili sve federacije tog strukturi. Vremena. Zašto je to zanimljivo? Zato što je tamo napisan kompletan program. Dakle, napisan je nacrt, napisan je projekat po kome će se razbiti te tri federalne jedinice, SSR, ČSSR i SFRJ. Znači 48. godine, 1948. Tako je, u avgustu mesecu. Znači u period кога американската администрација Одма после Другog светскog рата. Зашто е тоа важно? Почнува да ги воспоставува добрите релации со Титова Југославија или после оно што се случува расколот Тито-Сталин, те имат планови како да се растури Југославија. Значи со една рака се поздравуваат со вас се пријатели, а со друга рака ви забиват нож во грбот. Опет тај цел концепт. Од 48 до јас сам био у војсci од 1968, što znači 20 godina kasnije sam ušao u vojsku kao pitomac i posle sam sve vreme pratio sve što se događalo na našem prostoru, tako da sam svedok praktično raspada SFRJ i imao sam dovoljno informacija da shvatim da nam sleduje rat i pošto smo ušli u taj rat 1990. na 1991. godinu, sve se događalo bukvalno po tome što je pisalo u tom konceptu još 1948. Ono što je glavno bio... Според тоа, што е предвидено 48. Tako je. 30-40 години подоцна, 90-91 година, по истото сценарио по том сценарiju je razbio SSR, je razbijen i SSR, gotovo u isto vreme. Vi znate kako je to izgledalo, 90. godina je tamo su ušli Amerikanci praktično u Rusiju, tada je Gorbačov predao, tako se kaže, štafetnu palicu Jeljcinu, jedan, ajde kažem, prozapadni čovek koji je učestvovao u razbijanju SSR-a je predao tu svoju štafetnu palicu u razbijanju SSR-a Jeljcinu i on je nastavio. To je, ako se sećate, i onih događaja koji su ostali čudesni, da je Jeljcin preko one crvene linije čuvene u dogovoru sa američkim predsjednicima napao i svoj parlament. Tako da je to cela ta priča sve do Putina
bila neka vrsta razbijanja SSR-a. Пред 1948 година велите постои проект на американската администрација за растурање на СФР Југославија. Какво е името, какво е кодното име на тој проект? To je dokument koji se zove Direktiva 20/1. Znači, usvojena je, kako sam rekao, 18. augusta 1948. godine u Savetu za nacionalnu bezbednost SAD-a. Тогаш начело на Соединетите американски држави е господинот Труман. Која е суштината на тој проект? Suština je projekta je osvajanje sveta dolarom, odnosno novi svjetski poredak. Ono što ljudi danas ne shvate, taj novi svjetski poredak se ustanovljava otprilike 2500 godina od još rimske revolucije i rimske imperije od 509. godine pre nove ere. Значи, таа 48 година тие говорат за нов светски поредок. Тоа што и сега го говориме. Тако е. Што во тој проект сметаат? Дека Југославија ќе биде растурена со американски тенкови, дека е потребна интервенција или дека може да дојде на еден друг начин? Бидејќи рековте тука станува збор за Југославија, за Чехословачка и за Советскиот сојуз. Да, у суштини, пазите, никад се не заговара освајање простора ратом. Prostor se pre svega osvaja preveravanjem. Znači, kada vi neki narod preverite, prevedete u drugu veru, onda je to vaš prostor. To uglavnom radi Vatikan. Dakle, to je način, jedan od načina da se osvoji prostor. Međutim, kad se stvarao novi svjetski poredak, zapravo njegova suština je da se prostor osvoji dolarom, odnosno da on protiče onako kako je zamišljeno od strane inicijatora tog projekta, a to znači otprilike ovako, da se regionalizuje svet, znači da se usitne sve federalne države i zato su ove tri bile prve na udaru, a i dalje, vidite, kad se SFRJ razbila, onda su oni napali SRJ, pa onda SRJ je razbijena na svoje komponente, odvojena je recimo Crna Gora, a dalje je napad na Srbiju koja i dalje ima regione, znači prvo su otkinuli Kosovo ili rade na otkidanju Kosova, da svi znamo unapred da je Vojvodina sledeća, pa onda opet svi znamo unapred da je na nišanu Sandžak, kako oni ga zove, ili Raška oblast, kako mi to govorimo. Regionalizacija je zapravo sitnenje država, a budući da je Butros Gali, kada je bio na najviše mogućoj funkciji, rekao je da će biti preko 400 država na planeti, a u to vreme je bilo 200. Dakle, računao je na dalje rasitnjavanje i stvaranje takozvani bonsai država ili banana republika. Значи, таа 48 година, вие сметате дека клучна улога треба да игра Ватикан, како што рековте, префрлање од една во друга религија. Се случува ли тоа на просторот на СФРJ Југославија? Ta priča vatikanska je opet toliko duboka da se mora vratiti u 1054. godinu. Treba doći do raskola unutar hrišćanstva i do toga da se hrišćanstvo ili tadašnja katolička vera podelila na dve komponente, na pravoslavnu i rimokatoličku. Znači, taj rat koji je tada započet nije uopšte prestao do sada. Vatikan neprestano preverava sve koje može da prevari, tako se i dogodilo kroz istoriju, na primjer, da mnogi Srbi koji su pokatoličeni postanu Hrvati odlukama Vatikana, njihovih biskupa, pa između ostalih i carskim odlukama i konačno, recimo, za neke od
komponenata srpskog naroda kao što su Bunjevci, oni su postali odlukom Josipa Broza. Znači neka odluka krajem Drugog svjetskog rata, on je jednostavno napisao jednu uredbu po kojoj je napisano od sad Bunjevci treba da se zovu Hrvati. I tako da su ljudi, sad ovdje uopšte to više i ne znaju. Mislim, ovdje je reč o tome koliko je Vatikan zapravo kroz istoriju na taj način osvajao prostor. Ja moram da kažem unazad, znači ako se ide do te 509. godine pred nove ere, treba da se shvati da su oni jednostavno shvatili da kada neki prostor okupiraju, trebaju da ga zadrže pod svojom kontrolom, trebalo im je jako mnogo novca da zadrže pomoću svojih trupa i svoje administracije. I onda su odlučili da je mnogo pametnije da se oslone na one koji su njihovi istomišljenici. Praktično daju marionetama kontrolu i to se sad događa kao jedan svetski fenomen. Sjedinjene Američke Države i uopšte vladari i senke, kako god ih nazvali, da li je to veliki brat ili je to elita, oni zapravo usitnjavaju te države da bi mogli preko marioneta da vladaju. Ja sam jedan gaf napravio. Znači mislite marioneti spektar na nevladine organizacije i političari koji se pod kontrola na ovije mokni sili. Da, to i hoću da vam kažem. Ili luge to koji vlada su senka. Znači, tije nevladine organizacije, to je spektar na nevladine organizacije, za koju govorimo danas. Ili to postoji izmjenati te PS-e. Da, to sam i htio da kažem. Kada se govori o marionetskim vlastima, ja sam napravio jedan gaf namerno za rusku televiziju. Mene su obezbedili kao saradnika, budući da sam imao radio sa tih generalskim, ajde kažem, sa generalske funkcije i očekivali su od mene da mogu da im odgovaram na ta politička i vojno-politička pitanja. I kada je bio napad na Libiju, početak rata, mene je pitao novinar sa ruske televizije šta ja mislim kad će biti kraj rata u Libiji. Ja sam rekao kada postave Borisa Tadića za predsjednika. A on u sred emisije dnevnika. Kaže, niste valjda pogrešili kako Borisa Tadića da postave u Libiji? Pa kaže, nisam pogrešio. Oni treba da postave marionetu tipa Borisa Tadića. Onog momenta kad postave svog čoveka, tog momenta se završava rat. I to se i dogodilo. U Libiji su postavili čovjeka koji je radio za CIA-u. Napad na Irak se završio na isti način. Napali su Irak kad su postavili svog čovjeka koji je radio za CIA-u, rat je prestao. Znači, postavljanje marioneta ili marionetskih režima, ja sam u svojim knjigama pisao o tome još tamo 90. godine, prošlo više od četvrt veka. Dakle, kad postave marionetske režime, tog momenta prestaje rat jer onda taj režim radi za njih. Mi u Srbiji imamo isto suštinski marionetski režim. Ljudi se plaše to da kažu. Dakle, Srbija je okupirana zemlja, ali kad je neko okupiran, onda se uvijek postavlja pitanje ko je okupirao. To je toliko providno. Zamislite kad vi imate recimo 99. godine agresiju na SRJ i posle agresije su postavljeni ljudi na funkcije. U Srbiji ne odlučuju vladari o tome ko će biti general, odlučuju okupatori. Kako se prepoznaje? Pa zato što naši vladari moraju da idu gotovo na dnevne instrukcije. Dakle, ovdje je reč o tome da gde god postave svoje ljude, tu se uspostavlja mir, oni rade preko tog sistema. Ja sam sad u najnovijoj knjizi koja se zove Kako izlečiti Zapad napravio primjere iz Srbije i primjer bukvalno na srpskoj vlasti koja između ostalog negdje 38,8 članova te vlade rade protiv Srba i Srbije. Dakle, oni su već davno radili i nijedan od njih nije postavljen. Znači, neko je naredio vladaru da mora postaviti te ljude. Tako da je to jako važno. Znači, ipak su to marionete. A nevladine organizacije, pa one su samo jedan segment. Mi vidite, one su do te mere ugrađene u izgradnju novog svjetskog poretka da
su zadatke dobili u agendi za mir Ujedinjenih nacija. Znači, oni su institucije koje stvaraju novi svjetski poredak. Mnogi će se pitati, ja ću samo u jednoj rečenici reći šta je to. Znači, novi svjetski poredak je vladavina iz jednog centra. Sve vrijeme se radi na tome da ova planeta dobije svjetsku vlast. To su mnogi ljudi pričaju o tome kako je čak i ovi ekonomske krize su zbog toga da se postavi svjetska vlast. Ali treba imati jednu vojsku za planetu, to je NATO. Treba imati jednu internacionalnu policiju, ona je prva u Republici Srpskoj, odnosno na teritoriji sadašnje Bosne i Hercegovine, tamo stavljena, pa sad ima internacionalna policija i na Kosovu i Metohiji. Znači, internacionalne policije koje su iznad policija tih država, malih banana republika. Zatim tu su sekte. Mnoge sekte su pod kontrolom CIA. Dakle, kad smo istraživali neke naše probleme sa sektama, došli smo uvek do Kalifornije. Dakle, preko recimo Mađarske, preko Holandije, pa do Sjedinjenih Američkih Država i do Kalifornije i do CIA. Се сеќавате на тој настан, почитувани гледачи, луѓето кои живееле во поранешна СФР Југославија апсолутно се сеќаваат, бидејќи тоа беше еден од предвесниците на растурање на поранешната заедничка држава. 1987 година косовецот Келменди со автоматска пушка влага во касарната во Парачин, ранува 5 луѓе и убива 5 луѓе. Зад него веле дека стојат 8 негови приврзаници. 6 мина албанци, 1 бошњак и 1 ром. Сушност тоа беше на некој начин предвесник на тоа што се случуваше на просторот на поранешна СФР Југославија. Подоснежните истраги покажа дека тој е контролиран од одредени секти преку Будимпешта, чие седиште се наоѓа во Калифорнија, Соединетите Американски држави. Всушност Келменди денес се третира како предходница или предвесник на тие терористички групации кои денес делуваат дали во Турција, дали во Франција или секаде ни светот. На кои секти мислите, например? На каков тип на секти? Mislim na destruktivne sekte. To, na primjer, nama se dogodilo problemi u vojsci da nam je Kelmendi ubio nekoliko vojnika i ispostavilo se da je bio član sekte, pa kada smo istraživali od koga je dobio i koji je njegov guru, ispostavilo se da je on u blizini Subotice, pa onda smo tražili dalje, pa se ispostavili do Budimpešti, pa tražili smo gurua njegovo i došli smo do Holandije i tako dalje. Kelmendi, ono ubistvo во Парачин. Jeste, u Paračinu. Znači, во периодот ко доаѓа до растурање, znači предрастурање на СФР Југославија. Pa to je ono bilo šokantno za nas u JNA jer nismo imali ni jedan slučaj pre toga, ali vidite kad bi ljudi znali da misle i vraćali se povremeno u taj period, onda bi u stvari ukapirali da je to sve povezano. Dakle, i taj slučaj Kelmendi je bio samo paljenje vatre ili početak svega. Znači, to važi naravno i za rudnik Trepča na Kosovu i Metohiji kada su ih podržali Slovenci i Hrvati i sve ostalo. Znači, razbijanje SFRJ je bilo po projektu. Значи, Келменди зима автоматска пушка, влегува во спалната соба кај што има повеќе војници и со рафал ги... На стражи, поубио своје другари. Да, ги истепува своите другари. И вие сметате дека тоа е дел на оној проект кај што сектите завршуваат со седиште во Калифорнија. To se sad događa, vidite sad svuda, gde god, oni sad njih zovu teroristi. Znači, kad se neko ne dopada velikom bratu, onda su to teroristi, a kada kod nas to onda nisu teroristi. Значи, овие терористи кои денес функционираат од исти центри, на рачките доаѓаат од исти центри. Со она што го правеше Келменди 80-те години, значи станува збор за еден исти модел. Isti model i zna se da je isti model i oni čak ne mogu ni da se sete nečeg boljeg. Dakle, oni rade bukvalno po istom modelu i mnogi ljudi koji istražuju taj svet ratova, koji rat nije samo oružani, rat je i neoružani u drugim dimenzijama, ali taj rat koji treba negde nešto da izazove, on je potpuno po istim modelima i ne stide se toga. Dakle, potpuno isto da li je napadnute Markale, Račak, da li je to izazvano u Srebrenici ili Londonu ili Madridu i tako. Dobro, kako funkcionirate, velite Kelmendi, кој добива инструкции преку Калифорнија, преку Унгарија или Маđarska, и тоа го прави во Парачин. Како функционира тој модел? На кој принцип функционира тој модел? Како ги избират луѓето? Како ги активират луѓето? Како ги кријат луѓето? Како ги заштитуваат луѓето? Бидејќи ова што говорите, станува збор за еден сериозен концепт, сериозна стратегија. Да, to je jako ozbiljna stvar.
Inače, države bi trebalo da uzmu taj problem pod svoju kontrolu, ali ne mogu zato što su okupirane. Dakle, ovdje je reč o tome, verujte da ja već više od 30 godina govorim da nemamo strategiju odbrane. Ne možete da je napraviti. I ko ste bile portparol ste go istraživali. Vidite, ste se vratili nazad, ste vidjeli 80. godini kako počna raspadati na SFRJ, so to što se slučilo s Kelmendi i to v rudniku od Trepča. Kako gi odbirati te luge? Znači, mora da imati nekoj kasten, na primjer. Zašto ne došle ke mene? Zašto ne došle ke kamermanite? Zašto ne došle ke vas? Tuko otišle ke Kelmendi, ke Petko, ke Stanko ili ke neko drugi? Rekao sam već, praktično je u onom spomenutoj direktivi to rečeno. Uvijek postoje ljudi koji su za njih. Dakle, koji će raditi po svaku cenu za njih. Koji će dati život za to da budu u tom sistemu. Ja vam govorim, naravno i plate se dobro. Jer vi mislite da su američki vojnici, ajde kažem, pravi, regularni vojnici. Nisu, oni su plaćenici. Dakle, neko je pristao, na primjer, da ide u Irak da ratuje protiv Iračana, da ne zna ni ko su oni, zato što mu je obećano da će biti, posle toga dobit će kuću tamo negdje na Floridi i bit će zbrinut za ceo život i on, ako preživi, on će imati porodicu, bit će lepo. Ali ovo kad vi pričate o tome za projekte, recimo, ispiranja mozga ili za projekte u kome se, a to je isto, to se radi. Dakle, tamo gdje je neurolingvističko programiranje ili psihosondaža u pitanju ili recimo ako se programira čovjek da bude čovjek bomba, sve su to projekti koji su davno istraženi, jako mnogo podataka o tome ima. CIA se bavi time od, ajde kažemo, od Drugog svjetskog rata najmanje pa na ovamo i mnogi ljudi su probrani. Vi kažete kako je probran? Pa ima neprobranih. Vidite koliko je to govorite za onaj така наречен манџуrijski sindrom, koga mogu ispirati mozak, koga oni počnu da bidат zombirani. Da, ali ja bih želeo da to... pari i dobivati instrukcije i deluvat kako zombirani. To se može raditi, pazite, to se može uraditi u normalnoj meditaciji. Vi možete da menjate strukturu ličnosti i pod hipnozom, možete raditi u meditaciji, možete raditi sa tim neurolingvističkim programiranjem. Samo treba da imate čoveka koga... Sam čital vaš izjave, kaže vidite дека секоја армија ima takve odeljenja, takvi sektori. Nema svaka armija. Po tom je... Pa da, kad bi imala svaka armija, onda bi to bio rat mnogo kompleksniji. Ne, imaju ti koji su odlučili, to su agresori, znači to su zemlje koje hoće da ostvare vladavinu svetom. Jer vi mislite da će Rusija napasti Zapad? Naravno neće. Znači Rusija se sprema da se brani, neće napati Rusija NATO. Znači ovdje je reč o tome da takve zemlje koje plaćaju NATO, recimo plaćaju NASU, plaćaju CIA-u, DIA-u, plaćaju te velike sisteme koji su moćni i opasni. To su zapravo ove fondacije o kojima sam pričao na početku. Прва пауза за реклами. Останете со нас, погледнете и рекламите и се враќаме со втори дел на нашето вечерашно интервју. Колку е потребно за среќа, колку треба за да ти игра срцето. И очите со смеа да ти се наполнат. Колку треба за среќа и мудрост, за од малку многу да сториш. Еве ме, уште учам и барам внатре во себе. И ќе ти кажам што научив. Здравието е среќа. И среќата е здравие. 80 години, Алкалоид, Скопје. Здравието пред се. Во периодот кој е портпарол на војската на тогашна СР Југославија, а тоа е временскиот период на НАТО интервенцијата 1999 година врз тогашна СР Југославија, господинот Светозар Радечиќ, кој беше кандидат да добие генералски чин, прв пат во една од балканските армии воведува одсек кој се бави со парапсихологија како форма на воено и на политичко делување, бидејќи во тогашната агресија врз СР Југославија или НАТО нападите врз СР Југославија беа користени многу форми на парапсихологија за да може да парираат на тој начин на делување на ЦИА и на
американските НАТО структури беа воведени такви форми на парапсихологија. Всушност Светој Зарадишич да не смета дека преку такви форми на парапсихологија, одредени форми на медитација, одредени форми на хипноза може да се делува и современото војување многу повеќе ќе го става акцентот на такви форми отколку на класични форми на војно делување. Не ви спомнал имиња. Меѓутоа имаше големи протести и во Македонија и во останатите земји во регионот. Дел од тие луѓе кои протестират сум ги знаел претходно. Со дел од нив сме се дружеле, може не сме биле пријатели, меѓутоа сме имале комуникација. Кај најголем дел од сите тие луѓе, не говорам само за Македонија, говорам за целиот овој регион. По оно што можев да го видам, во еден период како се радикализира, доаѓа до промена на нивниот поглед. Значи може да се види промена во погледот, во начинот на комуникација, во начинот на општење, во начинот на артикулација на своите стави и така натаму и така натаму. Значи прва работа што ми паѓаше во очи беше тоа. Не сум случаен човек, нели, човек сум кој е 20 години во овој бизнес, значи сум видел се и се што, и тоа беше карактеристично. Како најмал заеднички именител на сите тие. Во погледот се гледаше промената. И тие луѓе одеднаш од мирни луѓе кои се фамилиарни луѓе со кои можете и да имате различни станови, станат агресивни, не прифаќаат ваши ставови. У состојба се да ве екзекутират, ако не физички, тогаш било како, на некој друг начин. Се случува ли нешто? Можат ли да се прават такви метаморфози во луѓето со помош на овие системи? Наравно, тоа е користење психологија масе. Вие можете да направите на стадиону, у сваком стадиону направите револуцiju. 5. oktobar kod nas je otprilike bio tako, ne 5. oktobar, nego sve od 1991. godine kada je strani faktor uticao na takozvanu demokratsku komponentu kod nas u Srbiji. Oni su zapravo uticali preko ljudi koji su trebali da dovedu mase na ulice. A kad ti dovedeš masu na ulice, tu možeš da radiš šta hoćeš, prosto sve je izučeno. Како го прават тоа? Го развиваат омразата ли, гневот ли? На која компонента играат? Од психолошкиот карактер или профил на одредена личност или група odredena koja treba da ги направи тие промени? На која компонента играат? Pa idu na svoje ljude koji su ubačeni i na one ljude koji su isto mišljenici. Ali kad kažem na ubačene ljude, mislim na one koji će početi da buču na ulici. Vi znate da gde god su neke demonstracije, počnu odjednom neki da skandiraju. I to je potpuno drugačije izgleda za one ljude, ako bi bili mirni, recimo, a sad smo mi dočekivali svoje sportiste posle olimpijada i bilo je pun trg i niko nikakav incident napravio. A ta ista masa ljudi, tamo da su ubacili bukače, onda bi se podelili međusobno i počeli da se mrze iskreno. Jer izazvati mržnju u čoveku normalnom, uslovno rečeno, po znacima navoda normalnom, nije teško. Dakle, vi to možete da uradite na svakom mestu. A oni to izučavaju u školama. Kad kažem oni, mislim upravo na te istraživače, da kaže kako će neko osvojiti neki prostor. Mora da smisli koncept. Ti koncepti koji su, evo ja kažem, vraćam se na direktivu 20/1, sve piše kako treba uticati na Ruse. Dakle, taj isti koncept se događa. Mi smo u 5. oktobru čak imali i Marince među nama. Dakle, šta rade Marinci u sred Beograda? Marinci među protestantite. Šta su oni radili pred Skupštinom? Nama je zapaljena Skupština 5. oktobra. Marinci, znači, deo od ovi elitni amerikanski vojne jedinice. Oni su deo obezbeđenja američke ambasade. Vi imate, recimo, učestvovali su i oni tamo. Znači, posle se ispostavilo da paljenje Skupštine je to normalno da neko zapali svoju Skupštinu. Знаете, во дел од протестите во Скопје исто имаше елементи на луѓе вработени по амбасадите. Наravno, ali vidite, se sećate vi otpora kod nas? Da. Taj otpor je posle postao udar u Bosni i Hercegovini. Taj otpor je naš palio požare po celom svetu. On je učestvovao i tamo i u Ukrajini u paljenju, pa je bio u svim ovim zemljama dole sredozemnim, u Egiptu, u Tunisu, u Libiji, svuda. Znači, svuda je palio požar. To su takozvane plišane revolucije. Tu su naša deca išle, ali oni su instruisani od strane CIA i njima je Sharp uzor i oni su dobili program po kome su sve to radili. I niko, ja ovo govorim otvoreno stalno,
Nisam ja ovdje sad nešto novo rekao. Svi znaju da, znači, zna se da je to Sharp napisao, da postoji knjiga za to. Oni su po udžbeniku uradili te revolucije i praktično su izazivali nerede gdje god smo mogli. A niko nije odgovarao od njih. Oni su čak raspoređeni posle svega toga na vrlo fine funkcije. Neki su od njih i ambasadori. Dakle, mi imamo ljude koji su radili direktno, eto, posebno tog 5. oktobra, mi idemo i dalje imamo ambasadore, ti koji su učestvovali u toj 5. oktobarskoj revoluciji. To se zove, po meni, ako ikad bude u budućnosti, pokazat će se zapravo da su učinili stvarno veliki zločin. Omogućili su neprijateljima da nas bombarduju. Oni su zajedno sa čuvenim Đinđićem tražili bombardovanje Srbije, što je nečuveno da neko traži da se neka zemlja dovede u demokratski sistem tako što ćeš je bombardovati ili raketirati. Imate li informacije kako generalštab, kako vojska na SR Jugoslavija, to je 5. oktobri, i prethodni period koji prethodeše na 5. oktobri, koliko pari se влезени в te organizacije, otpor i strukturi koje работеа на соборување? Sve smo znali. Mi smo o otporu imali ovako, toliko obiman dosije. Ja sam bio kao portparol vojske Jugoslavije na većini kolegijuma načelnika generalštaba i on je donosio ta dokumenta, znači bila su prisutno, naravno posebno obavještajna uprava bezbednosti. O svakom od njih su imali sve podatke. Šta se dogodilo 5. oktobra? Oni su zapravo posmenjivali sve te generale i odlučili su ko može da bude. Bio je čak moratorijum za postavljanje generala. Ja sam, recimo, 3 dana mi je trebalo do čina generala da nije bilo taj 5. oktobra, verovatno bi bio general. A ne bi bio srećan, verujte, jer ja mislim da bi ja 24 sata bio general. Знаете која е таа горчлива вистина, почитани гледачи, дека всушност децата на комунизмот и денес владеат на просторот на поранешна СФР Југославија. Всушност децата на оние луѓе кои ги растурија поранешните југословенски држави и растурија заедничката држава и денес владеат во тие држави кои настанаа по распаѓањето на СФР Југославија. Всушност американците, американската администрација, да не речеме ЦИА, не само што не учествуваше во процес на растурање на тие структури кои произлегува од КОС и од УДБА, туку ги заева тие структури и тие структури не само што не беа трансформирани, туку беа впрегнати и ставени во функција на ЦИА. Оној спектар на невладени организации. Тој е карактеристичен бидејќи тамо во најголем дел многиме луѓе кои имаат одредено комунистичко педигре. Дел од нивните родители, роднини, пријатели, комшии кои им се протежеа, биле високо во таа комунистичка номенклатура. И ако вие ги делите на националисти и интернационалисти, луѓето кои се погодни или непогодни за одредени револуции во интерес на интернационалисти су увек погодни за револуции. Значи, интернационалистите или глобалистите или тие што се припадници на невладени организации, ако гледаме изминатите 5-60 години во Титова Југославија, секогаш деца на војни лица или деца на политичари биле носители во наводници на одредени промени. Тие после паѓањето на комунизмот доаѓаат на чело на невладени организации. Тие добиваат стипендии, тие добиваат фулбретови стипендии, тие се испраќаат на специализација во странство. Тие се секогаш на овие приеми на американските, на било кои други амбасади, така натаму и така натаму. И американците не само што не учествуваат во растурање на тие удбашки структури кои беа од време на Титова Југославија, туку напротив ги јавна уште посилно и тие структури кои функционира во Советскиот сојуз или во Југославија сега функционираат и работат за овие меѓународни институции, Америка, Велика Британија или овие господари оценка, како ги нарекувате? Svaka vam čast, vi ste odgovorili na pitanje, ali to je sjajno. Ja sam kod Vuka Bojovića u jednoj emisiji upravo govorio o tome da ovo sve što se nama događa, ne samo nama ovdje, ali su uradile deca generala i tadašnjih. Recimo, mi smo za vreme Josipa Broza Tita imali vrlo uređenu državu. Kvalitetno je funkcionisalo. Imali smo jako kvalitetnu vojsku koju se zvala Jugoslovenska narodna armija. Međutim,
ti moćni ljudi, za malo moćniji od ostalih, da ne kažemo za vreme komunizma ili tog socijalizma da su bili prebogati neki ljudi, ali eto da nisu bili prebogati, ali su bili dovoljno da pošalju svoju decu na školovanje u inostranstvo. Šta se dogodilo? Sva ta deca su tamo i ostala. A kada se dogodilo ovo sve sa nama i razbijanje SFRJ, ona su se vratila ovamo, više su imali od ostalih, naučeni su drugom načinu života, ili kažem prozapadnom ili tom kvantitativnom pristupu života i mi smo dobili, bar u Srbiji, više, posebno za vreme 5. oktobra, više njih koji su nam uveli finansijski sistem. Ne znam koliko znate, postoji direktiva 133, koja je pred sam raspad onog SFRJ-a usvojena isto u Kongresu američkoj. Ta direktiva je govorila o finansijskim sistemima i oni su nama ubacili sve kadrove koje vode financije. Mi sad u Srbiji još uvijek imamo te kadrove koje nam je ubacila Svjetska banka, MMF ili te institucije koje nas drže potpuno pod kontrolom. Tako Srbija, recimo, ceo finansijski sistem je imala na nekoliko ljudi kao što je Labus, kao što je Dinkić, Božidar Đelić, pa Pajtić, pa... Gledajte u Bugarije Djakov. Sve su to. Bo Makedonija. Sve smo mi dobili i oni sad Hrvatsko Orešković, premijer od Amerika. Mi imamo sad premijere, jer svako ima svog premijera. Mi imamo premijera koji stalno uvažava odluke MMF-a, a one su po onome što je pisao još svojevremeno Pierre-Marie Galois i objavio ja kao glavni urednik vojnog dela, potpuno destruktivne za svaki sistem. Oni su potpuna kontrola sistema. Vidite, mi smo recimo raketirali na 99. Nama niko nije nijedan objekat opravio. Jer vi znate da su nama u Srbiji porušeni i dalje glavni objekti, da je sramotno da te neko posle toliko godina posle rata, mi imamo 17 godina prošlo od rata. Mi imamo i dalje srušen generalštab i ministarstvo odbrane. I dalje imamo ministarstvo inostranih poslova, odnosno ne unutrašnjih poslova, kao simbol moći napadača. Naši objekti nisu uopšte da kažem, izgrađeni i sve vreme nas podsjećaju na rat, a pritom ti ljudi koji hoće da sarađuju sa nama iz Evropske unije, prvo što su trebali da urade da to što su srušili u Srbiji, a Srbi ne mogu da izgrade zato što su nemoćni, nama je uništena infrastruktura, nama je uništeno gotovo sve što je moglo da se uništi za tih 78 dana, niko od njih neće da pokaže da nam je prijatelj. Dobro, gospodine Rešić, sad kada kažete дека во таа стратегија и во тој документ од 1948 година, американците уште тогаш сметале дека овие невладини организации или нивни играчи во матичните држави, СФР Југославија, Чекословачка, Советскиот сојуз, кои се растурени, нели? Дека всушност се помокни и поексплозивни, можат повеќе да им завршат работа од американските носечни авиони, тенкови, хеликоптери, апачи? Jeste, zato ja to i pišem u knjizi Neoružni oblici agresije, jer ne morate vi sve to uraditi oružjem. Zašto se slažem s vama da je to možda i moćnije? Zato što ja sam vama dao naglasak na tu direktivu i nisam rekao recimo da je projekat 80-ih da su dobili nevladine organizacije tu posebnu ulogu. Nisam vam rekao da postoji pravilo FM 105 koje je izašlo 1993. godine u Pentagonu u kome je oduzet suverenitet svih država na planeti. Dakle, u tom projektu koji je pokriven, zapravo nije logično da Pentagon kao odbrambeni sistem, da pravi takve projekte, ali recimo tu piše da ne postoji više nijedna suverena zemlja i da neko ko hoće da uđe u kolektivne sisteme bezbednosti mora da se odrekne dela suvereniteta. I vi posle imate jedan susret, to je bilo 31. januara 1991. Ljudi će zaboraviti taj datum kada je bio samit u Ujedinjenim nacijama i kada je odlučeno da više ne postoji suverene zemlje, da ne postoje na ovoj planeti slobodne zemlje. Koje godine je to? 1991. 31. januar. Samit.
Во рамки на Обединетите нации. Govorimo o tome, opet moram da se pozovem zato Тога što се ja... земам 91 година е Бутрос Гари или Перес де Коелјар, кој е начело на Обединетите нации? Бутрос Гали. Da. Ali vidite koliko je... Човекот кој смета дека наместо сегашните 180 до 200 држави треба да бидат формирани или да има околу 400. Значи, еден процес на дополнително разнебитување. Proces regionalizacije koji mnogo teško je ljudima da čuju. Proces regionalizacije je napisan u protokolima sionskih mudraca. Zbog tih protokola je bio i rat, zbog tih protokola se dogodilo mnogo toga u Drugom svjetskom ratu. Zbog tih protokola je mnogo toga Hitler uradio. Sergej Nilus je još 1905. godine objavio protokole. Ali je poznato da su oni krajem 19. veka napisanih. Dakle, u svakom slučaju, protokoli podrazumevaju da mi, goje, to smo svi oni koji nismo zaslužili da živimo, moramo da budemo poslušni i da imaju pravo da nam rade to što nam rade i zato se pravi regionalizacija, da se usjetne države i da bismo mi onda bili svi pod kontrolom tih malih administracija. Ај практично да говориме. Значи СФР Југославија, која е формирана 45-та, претходно Кралството Југославија, били во еден проект на обединување на јужните Словени без Бугарија. Подоцна се влага во процес на разнебитување или регионализација. Потоа СФР Југославија прво настанува 6 републики, па подоцна Косово, па во Македонија има одредени тенденции на подвојување на Западна Македонија, останатој дел на Македонија, па имаше војна 2001 година, па сега се говори за Војводина, може би Рашката област, како нарекоте вие, Санџак, во рамки на Босна. Значи во рамки на Босна имаме два ентитети, значи Босанската федерација и Република Српска. Имаше најави 93-94 година српската страна тоа не го прифати и во рамки на Хрватска да биде формирана една таква српска крајна. Значи се оди на такви варијанти, на дополнително парциализирање на целиот простор. Tako je. Dakle, definitivno to je osnova projekta. Onda se lakše vlada i to ako bi ostvarili, a već je u velikom problemu projekat, novi svjetski projekat, veliki je problem zato što moraju da idu dalje na istok, ovi koji su ga zamislili, a na istoku su se ojačali i Rusija i Kina. Dakle, naspram njih stoje jako moćne dve zemlje, što je u momentu napada i na SFRJ i SRJ kasnije, oni su bili jako slabi. Sada su mnogo moćni i sad je reč o tome da taj sukob je potpuno neizvestan i prosto mislim da se neće dogoditi novi svjetski poredak. 5. октомври, кога се случи 2000 година, вие сте портпарол на војската на тогашна СР Југославија. Да. Имавте индици дека тоа ќе се случува? Имавте одредени сигнали, имавте оперативни сознања дека ќе дојде одредена таква разврска, во која ќе учествуват многу домашни играчи, меѓутоа помогнати со овие странски фактори. Pa ja sam to znao još 70. godine prošlog veka, kamoli o 2000. godine. Mislim, verujte da sam, recimo, postoji knjiga Gušenje istine, gdje sam rekao svojih 18 konferencija za novinara, sve sam ja na konferenciji rekao. Svi novinari, to je jedno 60-ak novinara, 30 naših i 30 stranih su slušali šta sam govorio, šta će se dogoditi. Dakle, sve se događa po tom što smo mi znali. Dakle, ja sam bio samo predstavnik institucije koja se zove vojska, koja je pokazala da zna šta se događa. Sad to što je posle neko nešto osvojio i što vlada ili pokuša nešto radi, to nikakve veze više nema sa tim. To su procesi koji su nezaustavljivi. Treći svjetski rat je nezaustavljiv, nažalost. Како се определува до кога еден човек има употребна вредност? Тоа секогаш ме интересирало. Например, Милошевиќ доаѓа на чело на Србија, подоцна и на чело на СР Југославија и остатоците од СФР Југославија како класичен американски играч. Тако е. Тој е прв човек на Беобанка, претходно на Техногас, има блиски релации со Борка Вучич,
како ја велија банкарот на Слободан Милошиć, меѓутоа жена со исклучителни блиски релации со Рокфелер, заедно имаат во една висока школа за економија студирана во Лондон. Значи има изворедни односи, значи заменик директор му е Бошко Костич, кој е начело на Англо-Југослав банката, кај што се чува делови од македонските девизни резерви, значи класичен амерички играч, одеднаш му престанува употребната вредност. Кога на тие луѓе кои доаѓаат на чело на државите како американски играчи им престанува употребната вредност? Браво, мени се допада што ви увек кажете заправо суштину оноga што би ја требao после тога да вам кажем. Milošević i svi ti koji su poslali su nedovoljno obrazovani ljudi. Ljudi misle da kad je neko završio ekonomski fakultet da on može da vodi državu. Dakle, to je velika greška. A još je veća greška kad on misli da može da vodi državu. Milošević i slični ljudi, čak i sadašnji ovi premijeri koji imaju jedan fakultet, говорејќи за Милошиć, говорам за сите. Ja govorim позимам како пример, а мислам на сите. Dakle, reč o svim tim ljudima koji su se domogli neke funkcije i misle da mogu da vode države, a ne zna, evo znate šta ne. Mislim Erdogan, mislim Bojko Borisov, mislim Vučić. Znate šta oni ne znaju? Oni ne znaju filozofiju sistema koji ih je postavio. Dakle, oni su upotrebljeni, oni su zbrisani pre nego što su postavljeni. To su ljudi za koje je određeno da će biti upotrebljeni jednokratno. Kad završe svoj posao, oni su gotovi. Šta to znači gotov? U ovom svetu mi ne znamo šta znači gotov. Ni Hitler nije bio gotov kad su rekli da je gotov. Dakle, ovdje je reč o tome na koji način će oni zaštititi nekoga ko je odradio jednu fazu, to je druga stvar. Mnogi ljudi, po meni, koliko ja znam, za koje mi mislimo da nisu živi, oni su živi. To je taj sistem. Znači, ako je neko posle Drugog svjetskog rata zaštitio najveći deo generala nemačkih i rasporedio ih u Severnu i Južnu Ameriku i da je to dokazivo, onda to ne treba neko da misli u 21. veku da su zaglupili ljudi koji su stvarali Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat i koji rade na tome da bude Treći svjetski rat. Како делува Сорос? Кој стои позади Сорос? Дали делувањето на Сорос не им беше познато на луѓето кои владееа со армијата на тогашна СР Југославија? Дали Сорос и денес владее на овие балкански полуострови? Кои се неговите пологи и што можеме да очекуваме во наредниот период? Кога ќе кажете господариот Сенка, мислите на Сорос? Сорос е дел од таа структура? Не, мислам, он е еден од инструментата. Он е сувише примитиван човек. Он je samo čovek koji je dobio zadatak. To je toliko providno da Soros ne raspolaže ni sa tim kapitalom. On izgubi mnogo milijardi, ali to nisu njegove milijarde, to je samo što. Znači, kaže se fondacija Soros ili Soros fondacija i da on ima nekakav fondacija i on je naravno, on plaća iz tih svojih fondova, plaća za takozvanu demokratizaciju planete, ali svuda ide po zemljama i deli pare, ali zapravo on može da izgubi 5 milijardi dolara ili 5 milijardi evra bilo gde i kao da se ništa nije dogodilo. Zašto je on protočni kanal za one koji zapravo finansiraju sve te projekte ili sve te procese u svetu da bi se ostvario opet taj cilj vladanja planetom. Вела дека тоа всушност синдромот на бољар систем. Водата влегува во бољарот, се топли, се троши и подоцна доаѓа нова вода. И дека Сорос всушност е дел од тој бољар систем, кај што водата всушност се налева тамо кај што треба да има одредени револуции. И тамо кај што ќе дојдат овие невладини организации, тамо веќе треба да се очекуваат одредени револуции. Например, кога 92-93 година се повлекуваше оружјето на една од Македонија, ние како македонци бевме многу незадоволни, меѓутоа имаше некои странски амбасади кои велеа не треба да се секирате, бидејќи тамо кај што нема оружје, нема конфликти. Штом ви се излекува оружјето, значи вие не сте предвидени во тој момент кај вас да има одредени конфликти. Така е. Тоа значи дека ако нема во одредено место, во тој момент невладини организации, треба мирно да спиете, тамо нема да има конфликти. Тамо кај што ќе ви организират еден цел булук на невладини организации, кај нас, например, сега има еден
таков дош на невладини организации, što čovjek je sramota da nema svoje nevladine organizacije. Sve znate. Dakle, definitivno uvijek postoje indikatori da se može pratiti i vidjeti koje je sljedeće žarište. Inače, tih žarišta ima na planeti jako mnogo. Nekih 80. godina, ja se sjećam, pravili smo neke procjene koliko ima samo zemalja koje su ekonomski blokirane. Kad vi imate recimo 35 ekonomski blokiranih zemalja, znate u tih 35 zemalja će biti vjerojatno sljedeće žarište. I na njima i uvijek se događaju u tim zemljama ratni sukobi posle toga. Naravno, jer uvijek prva faza je ekonomska blokada. Uvijek je isti scenarij, ja kažem, oni nemaju ničeg pametnije. Možda je teško to i napraviti nešto pametnije od toga. Ali u svakom slučaju, jako je lako prepoznati gdje će biti sljedeći sukob. I vi ste tu odlično to prepoznali. За колку судири, сукоби или одредени конфликти годишно или во еден 5-годишен временски период имат капацитет да прават? Велите во 30-тина или во 80-тина. На колку жаришта може да работат во некој период од 1 или 2 години? Колку има капацитетот? Kapacitet američke vojske, ja sam to baš izučavao i imali smo podatke o tome, oni su se spremali za 1,5 rat. To znači jedan ceo rat i plus pola rata na nekom drugom prostoru. Što znači mogli bi da imaju rat, na primjer, sa Rusijom, a da još i na još jednom području Turcija, imaju rat. na primjer Turcija. Da. Rusija sa Ukrajina i Turcija, na primjer, jedna i pol vojna. Koncepcija, znači to je njihova koncepcija i tako se spremaju za rat. A ovakvi mali konflikti, na primjer, kako što se tuka na Balkanu, koji su preko nevladini organizacije. To su žarišta, znači oni neke žarišta podgrevaju. Oni vladaju... Gi držat. Drže, znači to je zapravo vrsta vladavine strahom između ostalog i da ne možeš da budeš upotrebljen na nekom drugom mjestu koje njima ne odgovara. Dakle, stalno su drže pod kontrolom na taj način mnogi prostori na ovoj planeti. Tako da mnogi ljudi gledaju uvijek stvarnosti svoje kože i doživljavaju svoju stvarnost kao najtežu, a nije tako. Dakle, vi kao Makedonci možete doživljavati svoj problem kao veliki problem, Srbi kao svoj problem kao veliki, ali možete zamisliti nekog Iračanina kako je njemu, ili nekog Afganistanca, ili nekog Somalica i šta ja znam, da je ne nabrajem i da ne bi nabrojao 35 za početak. U svakom slučaju, svi imamo velike probleme na ovakvoj planeti, budući da prihvatili smo mamonizam, to znači da je novac vlada planetom, i prihvatili smo korporativni sistem na ovoj planeti i prihvatili smo kapitalizam. Dakle, u svakom slučaju ova planeta ovakva kakva jeste, nema nikakvu budućnost. Денес сите говорат за Трета светска војна, сите прават одредени анализи и прават одредени сценарија. Кога, зошто и на кој начин може да се случи таа Трета светска војна? Еве, што на таа тема вели нашиот вечерашен гостин. Рековте дека е неизбежна таа Трета светска војна. Кој ќе предизвика таа Трета светска војна и кога можеме да очекуваме барем малку да бидеме подготвени? Da se nešto razumemo, čak ni države ne mogu da izbjegnu to, a kamoli pojedinci. Zašto? Zato što je to u projektu koji je napisao još i svojevremeno objavio Albert Pike, general, jezuitski general. Mi sad na ovoj planeti imamo crnu elitu koja vlada i imamo crnu papu koji je pretpostavljeni belom papi. Pa možda mnogi ljudi uopšte ne znaju da postoji crni papa. Mnogi ljudi ne znaju da je jezuita i general crni papa, a da je jezuita prvi put i beli papa. Ko je toj crniot papa? Pa to je znači jezuita sa najvišeg ranga koji ima šest generala pod svojom kontrolom, odnosno kojima on naređuje i belom papi sve što treba da se događa na ovoj planeti. Papa, inače beli papa, što ga zovemo, to su inače po meni, koliko ja znam i kroz literaturu,
svi zločinci. Dakle, oni nemaju veze, nijedan od njih nije bio čist čovjek i nije se ljudski ponašao, svašta su radili pape, trovali, ubijali, prekrajali Biblije, radili su mnoge nemoralne stvari, ali ovdje je reč o crnom papi koji zapravo, kad kaže belom papi, šta treba da se radi, na primjer, beli papa je 79. godine dao signal za stvaranje novog svjetskog poretka. 79. godine. A 89. godine se tek počeo stvarati, 10 godina kasnije. 79. godina, toga je Jovan Pavle II. Tako je, Jovan Pavle II. A on je, znači, dao signal. Znači, a 89. godine Gorbačov imao sastanak sa Davidom Rockefellerom 18. januara u Moskvi i te godine je zapravo odlučeno da se sruši Berlinski zid, da se digne takozvana gvozdena zavesa i od tada je počelo da se stvara ovaj fizički novi svjetski poredak koji mi živimo. On je uslovno rečeno u razvoju, s tim što su vladari Senke rekli novinarima, vi nemate pojma, već ono odavno funkcioniše. Ali u svakom slučaju mi živimo vreme stvaranja novog svjetskog poretka za koji sam siguran da se neće dogoditi po njihovoj volji. Тука некаде крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна ќе се вратиме да одјавиме емисијата. Колку е потребно за среќа, колку треба за да ти игра срцето и очите со смеа да ти се наполнат. Колку треба за среќа и мудрост за од малку многу да сториш. Еве ме, уште учам и барам внатре во себе и ќе ти кажам што научив. Здравието е среќа и среќата е здравие. 80 години, Алкалоид, Скопје, здравието пред се. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие вечерва можете да последите интервјуто со господинот Светозар Радишич или човекот кој беше портпарол на армијата на СР Југославија во време на НАТО бомбардирањето. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.